Assalamualaikum mga luksami na mga pagaryami. Si Isay Ngedaya Amulundu nagpaginuino kamirkano sa butuan tanu si Miseg Ali Pasandalan para sa konsehal number 3 sa balota. Ayatano butuan Miseg Ali Pasandalan para sa konsehal sa Ingatan Amulundu. Makapipikir pagugup na gupang galaba o kalilintado ingatan Ayatano butuan Miseg Ali Pasandalan para sa konsehal sa Ingatan Amulundu. Makapipikir pagugup na gupang galaba o kalilintado ingatan Ayatano butuan Miseg Ali Pasandalan para sa konsehal sa Ingatan Amulundu. Makapipikir pagugup na gupang galaba o kalilintado ingatan Assalamualaikum mga luksami na mga pagaryami. Si Isay Ngedaya Amulundu nagpaginuino kamirkano sa butuan tanu si Miseg Ali Pasandalan para sa konsehal number 3 sa balota.